United States of America le Russia tu nge ral thuam nei thazo kang le ral thuam an nei dan khai khin na hi YouTuber then khat le ziak tu then khat ten atlang pui le Wikipedia en ton chunga an siam tam tak aw ma wangin ke ni chuan mi ti ngai lo lamin kan ron tar lang don ani Russia le America te hian engang ral thuam tha nge an neya Indona lo thleng tanga che America nge ding chang anga Russia jok ti zona chu heng ram pani ral thuam kan ron lu chua mi te ti danang lo taka an ral thuam na tho thei dan le achung ril ber thlenga kan ron lep se atang hian America nge ral thuam nei tha Russia ti zona chu iril ruwa chan na thatak alowom ngei be se teang kan soi to angin heng ram pani te hi ral thuam khowela ke kani inti ve ngat an nia khovel dam le dam lo chu America le Russia kuta hian aum ti la kan ti sual lawang Russia ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi khomwal pui pakhat atanga khomwal pui dang waka na tura duan an ni in relate som ni chuanga chaka thlok theite an ni hloma heng ral thuam ICBM te la ka lo in ven him theina tural thuam hi khovel ram te hian an la siam lo shima chu mai ba ka khovel ral thuam hlawom nuclear ral thuam keng thei an ni veklom boxia hei tak hi ICBM te hlawom na chu an ni reng ani ICBM a hi chuan Russia hian khovela ro arel ni in ral thuam lama mi thiam tak tak te chuan ngai dan an neya he ngai dan hi thilom tak ani zia chu Russia chuan tolol RS-24 years te RS-28 sarmat le bulava rual te le topol em te hian anti chiang le ome heng Russia Intercontinental Ballistic Missile te hi relate som ni chuanga thlok thei te an ni hloma wang le nuclear ral thuam keng thei an ni wang te hian America tan chuan an hlawom mai ni heng Russian Intercontinental Ballistic Missile rap thlak torot tak tak te hian America khopui lian le mun poimo te thleng turin minute som thumvel bak an mamo lo awang le heng ICBM te la ka lo in ven na tur khopa defense wall tha hi America meu point ani si lo awang hian Russia ICBM rual te hi America tan chuan tor helom vet tak an diringot mai ni Russia ICBM zinga tor helom ber satan hian nuclear ral thuam aken zo to kengta se avoi khat ka le ka America California state pumpui khu voi khata akap chevek theya UK le France ram te ti cheturin satan meshal voi khat ve a ka atoka heiwang hian Russia ICBM te hi hlawom tak chu an ni reng ani Cold War le tu nu thleng hian Russia hi mani lo in ven ti thupuya neya ral thuam program kalpui tu te an nia lo thei lo le akoto pa chuan Moscow tap chakzol atanga Intercontinental Ballistic Missile te manga melma te wachu chiam mai hi adu dan le aral thuam kalpui dan ania wangin akoto pa man tur ICBM kan ti te hi anei nga in chi sang anei nual maya chungzinga chuan R36 M2 satan te SS-19 stilito te topol M tele RS-24 years kan ti te adang tam tak po Russia hian alakol nual maya heng te hi khovel le America in adon son du mialo tur te chu an ni reng ani Sukhoi Su-57 le atho pui jet rual te kan sia tangin khovel jet fighter tha te na ber pakhatata na khovelin kan man tak chu steel technology an nei tha em tia hian ani ome hetiang ani ta ka wang hian Russia chuan a steel jet tur Su-57 chu aron puitlin chove ta boka Su-57 te hi Indona tan a thatok em ti chu Russia hian Syria rama ISIS helpol te abeina khan alofin fiatoa Su-57 che dana hian Russia engineer te anlom thokhat leya heiwang hian he Russian jet hi Russia thian thani lem lo tan chuan mit timim tu ber pakhat an ni ve ome Su-57 te hi radar hlom ti la kan ti sual lo mai the khovel jet dang ten melma te zon chona tur radar pakhat an nei tlang pui lain he Su-57 hi chuan a thlo na panga te hian radar da in radar pali ngot mai anei hem maya heiwang hian he Su-57 aya melma zon chuana ta na jet fighter du thu sam hi lo ve reng ani Su-57 te hian bilka radar te hi an main radar atan mangin he active electronically second array radar hian
sang khat zanga somnga TNR module nein meter khat bial tia thil hi kilometer zani ala atangin amu theya ngai ani boka heng ba ka Su-57 in a radar ken te hi melma te chui chuana le fu taka target te aka theida tura tangkai mai te ania wangin he Russia jet thami Su-57 te hi khovel le America tana to khirber tur chu ani chiang hlebok kan soi mai haulo tur chu Sukhoi Su-27 te hi khovela jet fighter om to zinga thok le khata in vor kang sang theiber le rangber ni in a climb rate hi ara phlak veng khop mai second khat lek chungin meter zathum somruk asanga ain vor kang dor theya hei hian melma jet tenen ain beya nasa takin chung nung jok ani tir theidon ti a chiang hlebok tuna hian Su-57 hian Satran AL-41 lamangin Russian Su-57 engine big tura duan Isdilia 30 an pe fel le nga chuan he Russian beast thil ti theina hi anasale zual don ani tin Sukhoi 57 te hi full steel jet pumhlum tura Russia hian aduan ani lem lova Syria indona Russia in en chin nuwa nasataka titlang chung chhozelin engine air intake bula engine te radar wave laka veng him turin grilli thatak aron mang chole towa he radar blocker grilli hian nasatakin Su-57 te hi aron steel ti zual sot don ti na ani boka US le NATO ram te tan ato khir zual sau don ti na ani bok Russia chuan tolol Sukhoi Su-57 ba ka hian America Raptor ma chon tura aduan khovel jeta leu kwalvel maneuverable ne so berti hiala anchal Su-35 te ba ka fighter bomber hom jet mai Su-34 le Su-24 te Sukhoi Su-30 te chu khovel jet fighter zinga America tana to hupurom berber te anni boka wang hian Russia in America le NATO ram intel khom te alau lem lo hi thilom takpo ani ve rengani Russia air defense system tizong hian hansoi teang America in achuan nemem le America jet fighter rol te hi thamuang takin Russia airspace a an thlok lut ngamangem nailove achan chu Russia hian air defense system thua thip tam tak aram veng him turatan anei tlatani Russia air defense chuan tolol S-400 tiam te hi an that tur jia chu Stockholm International Peace Research Institute ta mithiam big Simon Wisman an Khovelin air defense asiam towa thaberani tia alo soi to wang hian melma jet tetan chuan palui chi an ni don lo he Simon Wisman thu soinem nge tur hian S-400 radar te chuan Syria indona khan F-22 radar a amu dan thlak then khatte Russia lam khan an ron tar lang chuai to ani kha tin he S-400 tiam te hi an thatak zetin an hlau mani ti fiana ber pakhat chu S-400 leitu tele leitu ma piang America in shek a alo ba ve zel hian ati chiang reng bokani S-400 battery khata hian missile ka chuana dot pariatomin heng missile ka chuana te hian missile somthum le pahni zel kengin heng missile te mang hian KM zalibial chunga mel maral thuam thlok engpo akap thlam hi amia thei tura ngai ni in he S-400 kher hi chu Russia ral thuam ti fu zinga chiar tel lo thei ani lovani kilometer zali dai ami detect thei tur hian S-400 hian radar thatak 92N6E Gravestone radar mangin melma zetin hai chil taka aron hai to nu kilometer somthum le panga ahla ami lekpo alabe zel thei thowa S-400 din tlak big zia le thajia ti chiang MM2 pakhat ani vele bokani S-400 hian thlona ballistic missile mai ni lo unmanned vehicle thleng ama chon thei turin missile chi thum ngot mai amang thei cheu mai boka target hi arwalin zathum chuang a chui thei bok sia wang hian Russia melma ta na paltlang hupurom ber tur chu ani bokani Russia strategic bomber rualte ama sa in bomber kan ti hian chinhi in a then theya strategic bomber le fighter bomber kan tia te hian a then ran theome fighter bomber te hi jet fighter bom thlak chi te ni in target te tham deu le mi pui chen na kara bom thlak chi te an nia hetiang fighter bomber te hi Russia chau hian nei in Syrian war lai khan Idlib le khodanga ISIS te tomna building te kha thelmi lovin ava bom heng mai ani kha strategic bomber te hi khowela ram pathum heng Russia Tu-160 White Swan te
Tu-22SM te le Tu-95 BR te nein China hian jian anei ve boka America hian B-52 B-1B Lancer le adang te po akol ve nual bokani Russia bomber chuan tolol Tupolev Tu-160 hi nei to ram te le America tan chuan hupurom rem tak mai ania Tu-160 te hi khovel bombara phuri theiber le lian ber ania mani lokhan engine thar NK3202 chu aron mang ta boka he bomber pakhat chu thilti theina ringot po hi rap thlak tak ani ringot he Russian bomber hi boruaka athlok rei thein darkar som panga jet chol haulovin athlok thei hem maya athla te hi in thlep thei chi ni in mel maram van sang atanga dive bir thangut ngutin abom pai te chu asur tir ta thina relate ni aya chaka athlo thei box ya wang hian khovela bomber la omber tila aswal kherlo mai the ani tin he bomber toro jet mai hian nuclear missile mai ba ka Russia in mel ma te mu theilo steel missile te apai thei boka chung jinga chuan Raduga KH-57SM kanti kilometer sang ni zanga lai ka phak te KH-50 nuclear missile te KH-101 le 102 steel cruise missile te alapai thei boka wang hian America ta na Russia la om zia ti chiang tu jinga chuan Tu-160 hi a chiar tel lo thei lo reng ani Russian Navy ship country atangin Russia hi khovel aircraft carrier nei theram tlem te jinga mi ni in Admiral Kuznetsov le kai shwai tenen andu chu anron tu chom mia maya tu hnaya Ukraine ne na anin ti boina po Black Sea chu America le NATO ram te tlo po theilo turin aron khar mia mai ani kha heiwang hian America le ram dang ten Russian Navy in dolong rual te hi ma chon cha kom jok chu anilo ti an chiang hle ani Admiral Kuznetsov chungzola Su-33 jet rual mai ba ka S-400 S-300 air defense system le shipwreck missile ti hiala anko SSN-19 missile pai Kirov class te Slava class missile cruiser te Strigoy class convoy te mai ba ka Russian Navy submarine rual ten Black Sea an khar meu chuan America meu point paltlang lui chia angai lo chu ani hi country tangin America hi khovel buaina lian thamdewa chuan ain rol ve zel maya heiwang hian America ral thuam te reng hi combat approved kan tiang chi ral thuam man tlak an ni zia te an ron tilang chho zel mai chu ani hi Gulf War F-16 le F-15 ten an theina an lan tir to a Russia ku chuak jet fighter te an kap thacham chi mai ani kha chu tiangin A-10 Thunderbolt le Apache 10 Afghanistan War rin tlak an ni zia ron pholangin khovel pian tirata khovelin jet fighter ani that ber Raptor le khovel thlona siam to zinga sum sian ral tamna ber F-35 te rap thak zia hrechiang tu te chu ISIS helpol te an nia hetiang ania wang hian America ral thuam te hi en chin le chuang an ngai to lowani tun lai khovela America nge Russia hi ral thuama chung nung zo kang ti zo na hi om fowa wangin tun huna hian America ral thuam lawm then khat le alok zual deute thapui thoa Indona a thlen thuta aman she lo tur United States ral thuam lok le akotop tak zet chawa anman tur United States ral thuam then khat te chu han bi chiang le don taila kan hun masalama Russia ral thuam then khat kan ron clear kwal to a he thu ingai thak zo a hi chuan America nge ral thuam nei thazo kang Russia ti chan na chu iril ruwa chiang taka alolan thei nge be sei teang United States of America ballistic missile United States of America hian amel ma Russia le China anglo takin intercontinental ballistic missile te hi land base kan ti khomwala tanga ka chuang chi ni lo tuin huai longa tanga ka chua chi in aron kalpui ve thung tlat maya US hian aduani nga chuan amel maram te chu atuin huai longa tang hian asai pop mai don tinani hetianga America ICBMZ nga hlawom berpol submarine launch ICBMZ nga chuan America chuan tolol big Trident 2 D5 kan ti te hi an niome Trident 2 D5 missile te nei tur hian million somli le pathum point panga z sengralin America ral thuam siam thiam mingthang Lockheed Martin lamin ron buai puin America ral thuam zinga hlawm bernia an chal hial chu an ron siam chuak tarup mai ani
United States hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan ameshal hlom zual te chu US Navy Indo longa alo wa fel dai to maya hei hian entir thatak nein America hian amel marama piang chu tuipui thuk taka tanga nai chilin adu du chu arum thain avau cher mai zela hei hi vau pung mai anilo ti lan tir tu zinga chuan nuclear warhead kiloton zali somsari le panga zet keng thein chu Hiroshima a atom bomb let somli le panga zeta chakjok tura chut ani hem mai ni hetiang ani chuan Trident 2 D5 pakhat ngot hian North Korea ram khi ti cheturin voi khatlek ka amamo don ti na ani theibok hetiang ani awang hian Donald Trump North Korea alo vau kha thil ni thei tak chu ani ve reng ani tin he Trident 2 D5 ballistic missile hian warhead som le pali jet mai ani thei hem maya henga bom te hian a than pa thevin target an la be thei cheu mai boka warhead ani tam em awang hian he missile hi a hlom le zual em mai bokani America and Russia ICBM leilama in khuarte all sam taka a target theilain Trident 2 ro America tui hnuai long chuan tolol Ohio class submarine thom ne manglo te chuan tui pui thuk taka an bibo pui dai thunga hei wang hian America mel ma tan Trident 2 hi khoya nge aom khoi atangin nge min ron ka don ti la chu an theder mai si lova hei tak hi Trident 2 D5 ti biom zual tu ber pakhat chu ani bok America man thiam Ohio class te chuan MSL toro jet mai hi tui hnuai thuk taka nisom kwa vel jet mai aria bo pui mak theya khoya nge he Ohio class D5 missile keng tu hi aom ti chu Russia le China tan po riat sen an ni lovani tui chunga an ron chua ve zeu poin tui hnuai long khal tu te reson lak chung vel bak tui pui chunga anom du der mai si lova Ohio class te chuan atulani nga chuan D5 te chu an ron tong pong ka chu mi anga chu messile lo thlok chuak chu Raptor le United States AWACS rual ten lo kai shwai dai in mel ma mun puilam be turin an la kai shwai dai theibok bon takani bon tak America hian Trident 2 ba ka hian LGM 30 minute men kan ti relate somni le pathum jata chaka thlok theile global positioning manga kai shwai chi te UGM 109 Tomahawk le radar homing system manga target lampana kai shwai UGM 84 Harpoon te po hi thapui thowa Indo athlen huna chuan tar moyatan ada mai arinom lowani tundin huna United States hian Trident 2 D5 te hi man ngal mai thei tur missile za chuang fe nein chu missile te nen chuan Ohio class te chuan tuipuya ro an rail mek chu ani hi Raptor the air conqueror United States of America chunun big zia tilang tu ber pakhat chu United States Air Force so thulkhung big F-22 Raptor te hi aniome America hi Kovel Steel Technology aro rail tu le Kovel obet tu animeka Steel Technology akheri chuan Russia le China tan LG anni lo zia le Chouji anni lo zia chu F-22 Raptor F-35 le B-2 Spirit bomber te hian annem het chiang le heng steel jet te le bomber B-2 Spirit te hi America hian a hrechianga Kovel ram dang Russia le China ti chunga an le na chan ber po an ni mek bokani F-22 Raptor te hi an bon rem hle maya China J-20 le Russia Su-57 te malam chawa tanga radar amu harsa an ni lain F-22 ero fully steel ni in khoi angular tang point mu harsa mai ni tin F-22 te hi radar thil mu na radar cross section RCS a hian an niam rem hle maya India chuan vor Su-30 MKI rual te hi radar tennis ball tiat loya liana an lan lo lain F-22 te ero thawang tiat lekin an lang dai maya F-22 hi radar mu an har sadan tur chu a riat thiam theome Raptor rin tlak ani zia chu Syrian war lai khan Pentagon chuan ron puangin F-22 hian Syrian war lai khan Russia Syria le Iran jet fighter voi zanga somria le pasari jet mai ni thum lek chungin alo detect man hem maya Russia le Syrian air defense mun pui te chu alo paltlang nual ni in Pentagon chuan an ron soi ani kha he thil ataka ni zia tilang turin Syrian air defense te chuan Raptor thom hi lo ria in radarin amu thei si lova air defense missile te chu Syrian force te khan an ka bridge chiam mai ani kha
Miram Airspace le Defense Area buai na nei mi lawa thlok lut mi thei tura duan an nia wangin Raptor te hian radar le ral thuam dang laka inve na tur man ruwa an nei changkang le mai hi soi mai chi anilo mel marama ba thlo luwa radar von vu chu thil ti chi anilo wangin mel ma radar zun jam lo chui char tur radar warning receiver ALR 94 antenna kan ti hi Raptor taksa mun som thum zata phum ruk ni in chu chuan melma radar zungjam local chu kilometer zanga da ya hla mi po awang mu thei dai maya air defense emo jet fighter emo in radar an pek zunjam atang chuan Raptor hian a radar on ve mi lovin a radar warning receiver mangin alo mu dai thei ni in soyania hetiani chuan Russia chuan tolol S410 F22 an hu ma havin Raptor chuan aditech felder don tinani hetiang ania wang hian America missile changkang bera thuam an ni bok Khovela F22 Raptor aya jet fighter than tur omlo ti hi pomphot mai te khai United States strategic bomber walte hun masarama khan Russia bomber turo then khazinga Tupolev Tu-160 chungchang kan ron tar lang nual to ani kha tuntuma chuan America bomber nei te i hanen kwal vele thung don teang strategic bomber te hi anen kol hau takin anvoi khat thlo chu man po ato hem hle maya hei wang hian ram tam tak chuan an nei thelo reng ani chuti anga thlona buai man to ani chung chuan America chuan ram chung nung bik an ni zealand tirnan bomber engi mozat akol meka America du lo zonga khosa te ngai saknan America hian an mang mi mai chu ani himo America hian tundin huna bomber hlawm pui akol nual maya chung zinga chuan B2 Spirit steel bomber te B1 B Lancer le B52 te hi ani thu maya heng America bomber te hi United States ti hlawm tu ani me kani United States hian ral thuam Khovela chungnung le ral thuam nei thaber an ni zealand tirnan steel bomber hlawm pui mai ani run maya hey United States bomber B2 Spirit kan ti te hi radar man thelo tura thiam na changkang manga duan bik ni in Kosovo buaina khan America hian alo mang dai to mai ani kha B2 te hian Kosovo wara khan US mithiam ten target an than chua zinga za som thum le pathum chu hun relo te chungin an han phindar man hem maya B2 te hian Yugoslavia hi America atangin le langin an han beite renga nia B2 Spirit thlo thui thei zia chu ichu thiam mai ome tin B2 te hian he Kosovo warlai hian GPS satellite guided bomb chu an lo mang dai to mai ni in soi aum hial ani kha hengba ka hian America hian B2 Spirit te hi Afghanistan wara Operation Enduring Freedom ate tangkai takin alo mang to bok Pakistan rama Osama bin Laden omna US wisathiam ten an chui chuan hu khan he B2 Spirit steel bomber hi Osama bin Laden tomna in phindar tir tura ruwa manna siam ni ma se poisoi lo nu nau ten an tor an lawa wangin he program hi cancel le nu no ani bok ani kha he ruam han na hian America ina B2 Spirit steel bomber te melma airspace a thlok lu tura arin tok zia atilang chiang hle ni in angai theiani America hian B2 Spirit mai ba ka ral thu man thiam bik B52 te chu atu thuna manatan alkol khiau zuya he bomber tro zia hi soinon kher angai om love B52 te hi America hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan alo mang tran dai to maya an lianin an chak le maya an thla hlai zong ringot po hi metar somnga le paru khol tlang ani hem maya he Boeing kut chuak hian engine prat le hui ni kut chuak TF-33 pariat ngot mangin ral thuam pound sing sari jet apai thei bok he tiang taka chak ania wang hian B52 pakhat chau po hi ram then khatan chuan hne thei lo ani an lo ti hial thin ani he America bomber chuan tulol zinga B52 hi athlok sang thei maya thlona pa ngai ho hi fit sang tum vela sanga an thlola in America bomber hi chu fit sanga veltaya sanga po boimap lovin ral bein hun amang thei bok ani mithiam bik ten B52 te hi mun la jok le tuipui ral da mi po bom thei tura duan ania wangin an thlok thui thei boka atui pai lai cho ring hian kilometer sing khat jali somriat lai athlok thei hem maya atui thun bel phei chuan
he American bomber thlo thui thei zong hi rap thlak tham an hial zo ko me kan thriat ve mai tur chu B-52 ming put chan hi kum sang kha zakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B-52 anti hian he bomber noise kon hi ane ma wangin he bomber hi B-52 ti ming phua anita ni America hian B-52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk le pali te hi H series anti big te chu tun thleng hian America hian alamanga heng America in han mek te hi nasataka ti changtlun ani ba ka nasazo ka ti changtlun chho tum mek zel ani bokani tuna B-52 in amhan mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam olai lo tak ania tun thleng hian America hian he bomber engine tur hi du thu sam ala hulova America mi thiam te chuan B-52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to bokani B-52 hian Northrop Grumman kut chuak AN/APQ 166 mechanical scan radar amang meka he radar mang hian B-52 pahnih lek hian darkar ni lek chungin tuipui chungzol mel noi khatle singli bial chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rap thlak takani hei hi America chuan du tok lovin B-52 radar te chu Raytheon ho kut chuak APG-79 APG-82 mangin thlak alatum hem mai boka B-52 bondan tur chu soi thiam har satak ani to donani B-52 hian melma te chui chua zungzung na tur electro optical viewing sensor pahnih anei ba ka melma te missile le jet 10 hit an pek chua tanga melma ral thuam chui chuak zar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei chu boka target thel hau lo a abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka hun la jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le chu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani bokani sniper advanced targeting pot hian mun la taka melma thil chu engtiang chiange ani ti te engang ral thuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka melma ral thuam omna la jong te chu awa se chat thei do nani kumsang kha zakwa somkwa le paruk September ni Iraqi war lai khan B-52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu abe chiam maya Baghdad chu athim mup mai ani kha he Iraq in dawa hian B-52 hian chol hau lovin melma bein van sanga darkar somthum le pali te mek mai athlok kwala ral beya thlok reiber ani hial ni in an soi zui ta bokani kha hetiang taka American experience weapon hi in do lama chon lo unproven China ral thuam laka achung nung hle nge yang le Cold War laya Soviet mitimim tu berkha tun thlengin America chung nung big ni tir tu alani fana he American chian hi America hian kumsom li chuang te mek mai alo mang to ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Stratofortress te hi nasataka ti changtlun chho zel an nia wangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in khovel ral thuam service raiber an hial thei don ni in alangani United States Navy khovel ram zongjong ten indo long lian jet fighter phur thei aircraft carrier kan ti zongjong zat ve ayatam hi United States Navy te ta ania US ro pui big zia chu ichu thiam mai ome ral thuam khovela USL phavenia kan ngai China le Russia ten aircraft carrier pakhat chu an nei thei lain America chuan aircraft carrier som pakhat loi anei mek thunga hetiang ania wang hian America chuan tuipuya ro arel tila aswal lowang America hian ain do long te hi amang thiam maya turam po ko mo bol zonga khosa anom chuan tuipuya indo long rual te atangin tomahawk le missile dang mangin achunghek zel mai chu ani hi America hian khovela thil ti theiber ni turin indo long lian te hi an poimu ani ti hi a chiangin amu chiang hlea chu tiang ania wang chuan khovel ram dang te tan US Navy te hi tuipuya kher chuan chauchi an nilova South China Sea an emo Black Sea emo po ni se United States Navy te chuan an du chu an ti mi maya khovel ram dang te tan lo uipui tui lian thlir ngot mai lo chu ti thei dang au meu lawani heng America aircraft carrier te hi tunlai khovela jet fighter hlom ber jingami
F-35 le Super Hornet manga thuam anlani hem mai boka tuipuya kher chuan turam ma hian America thachan ve po anail phak lo tila aswalom love Oleti khan America ral thuam torot zual le anchung nun bik na te kanan chui kwalta a Russia ral thuam le anchung nun bik na te kan ron tar lang to boka uluk takin han ngai thala Russia nge United States of America hi ral thuam nei thazok niang ti chu comment section lama iron soi ve don nia